Rizele davuşlanma kozlarını korkutasın. Biz kozlar düşürge gittik. Eydi gittik. Nihayet biz qoz asırauşu əbini tapdıq. İsənmisiz, hayırlı günler. Tatarstan jurnalının əbide qonaqta proyekti bugün Tetiş rayonunun Kişi Etreş avlunda qonaqta. Şuşunday motor yaz günü biz ilkigi tradisiyalarını borlab iske düşürüp qoz bastırу sirleri turunda sileşirge bulduk. Dirisin eytim, qozlı əbilerini tavu bik ağır bulup çıktı. Unlap rayonga çıktık. Bir rayonda da bizge qoz asırauşu əbini tavu bile olmadılar. Lekin baxtı bizge mine Kişi Etreş'te bir yola 5 qoz bastıruşu opa yaşayıp ettiler. Hem biz sinip birige kildik. Yan karşımızda Rim apa Gafiyatulina. Rim apa hayırlı günler. Nişi halleriniz? Allah'a şükür maturum. Bik Allah'a şükür hallerim. Elhamdülillahi şükür. Maşallah. Rim apa mine biz bugün sizin yanına kildik. Mine bizim yardımcılarımız. İsmim Rizele. Rizeli. Senin ismin. Rezile. Seninki. Rezile. Yaramadım. Senin rahmet olsun. Allah'ız eytuğuzge. Rima pamine. Yaşarız. Amin. Amin. Hayırlı ömür versin Huray Teala. Şadlıklı günler versin. Tevfiklerinde şefkatinizde bulunuz. Amin. Rima pamine siz kızlarga indi şuşu qoz bastırу sirlerin iretseniz idi. Nişi gülmine, nişekin qoz bassa, nerseler oşatırga gerek şul vaqtda. Çünki bu indi şınlap da hazır bir sirek kişilerde gine qalgan şıgıl. İndi Rima pamine başta özünüz bilen aydagiz tanıştırıp gittik. Siz gümür boyu Kişi Etreş'te yaşagan abi opa mı? Şulay 5-6 aydan qaytib, көзі көрмей тұрған әбиде өстім, ол мені өстірді, әтемді соғышқа алдылар, әнем енді шетінекке орысы кетті, шушы әби өстірді мені. Шунарда өсіп, мен оны жетеклеп жүріп енді, мына шушай болдым, байқатыма қаршы болған, мысында сөз айта алмайм, әлі қоя әне алып кетіп қалған болсам, Qoya ösken bularıq. Qoya ösken bularıq. Bu urunda bizden qaroşlarga ezgini anlatıp gittim. Ebisi көрмәгәндә jın tüte turgan maşinaga yolğuş kirip gitip, менә шушылай фаҗигале рәвештә фаҗига булган. Һәм менә ләкин Аллаһка шөкер сау сәламәт, аяк куллары исән сау, гомер буе эшләгән. Һәм менә шушылай итеп, әле бүген дә машалла 82 яшендә, әле һаман кызлар асрый. Рима апа, сезнең гаиләдә гомер буе кызлар булдымы? Булды, гомер буе булды. Rima apa, sizin bugün kozlarınız, neçə kozunuz var xocalıqda? Bizim kozumuz barlığı 14, 5'si basa qalğanları basmıyorlar. Salalar. Onlar otalanalı kozlar mı? Otalanalılar. Mına barıp qararımız da ol başındadır. Bu tiradagına şiremde şuşundagına elle qoyatıq. Yıl sayın şulay ota kozlar köplep kaldırasınız mı? Qola, ona kozda qola, ota kozda qola. Əbikey, ağanın ismi var mı? İsmi yok maturum əmanım. Siz qoşağız. Eyde isim qoşaq. Nindini? Şımırt. Bat, eylet bular. Gözləri də qapqara, yazğa da turu kilə. Bat. Şınlap da. Bu qozğa neçə yaş? Bu qozğa 3 yaş. Ağanın aslında neçə kökəy? 9 yumurqa, 9 kökəy. Əbikey, bu yumurqalardan neçə gündən bibişiğa? Bir aydan çığa 29, 30, 29 qaysı kızı uğraq bassa, yumurqası da olsa ayğara oturmay biraz, 1-2 gün. 28, 29 günlərdə çıxıb bitəyə bir aydan. Maturum, apalar kelgen, üstkenim. Şulay apalar kelgen, qonaqlar kelgen. Maturum, jaratavul. Üstkenim. Jaratavul apalar demiyor, akıllı, bik tutu. Subhanallah. Rima apa, Emine nime bir-iki bu kozunuz büyük usal. Mısısı subhanallah sabar. Ol nerseden kile? En iyisi usal bulamı ol kozunu, ili ol üzü şunday bulamı? Men edemge uşatam. Edemnin de usalları var, hayvanның da var.
Сез аларны шушылай махсус бер юлы саласыз, теге бергә чыксыннар. Жиған жұмыртқаларны салабыз, негештен, бүтінісіне шулай бөліп. Анна қарайбыз, енді бошларын алабыз. Алар біліне, отта, негештен, мына көрсетілбіз. Менә күрсәтегез әле Рима Пазин каршы, менә берәр күкәйне, аны бит инде әбиләр, менә әле без үскәндә дә шулай тәрзәгә алып, кояшка алып карыйлар иде. Тукта хәзер булсын деймсең, ниләр. Менә кызу басканында ние була. Кызу береше җылрак баса. Менә күрсәтәсеңме, син керәсеңме? Менә каралган шарты күрдеңме? Димәк, анда биби бар. Биби бар, менә. Менә бу хәзер инде 20-гә чыгасы булай. 7-8 көннән 6 көннән дә беленә. Аннарысын ничә инде. Менә шул анна карала, менә кыйгачланып утыра. Аннары менә шушы буш башыннан батау биби тише үзе тише. Җылы басканга бит казбаса суыса чыкмый бит. Ул кадәр. Авырда әле. Рима апа, менә ул бит инде казлар ял итәргә чыгалар алар, әйме? Ничә вакытка бер, ничә көнгә бер чыгалар? Көнгә бер генә чыкмый, бер вакыт итсә, иртә белән бар да чыгып керәләр. Көн сайын чыгалар менә. Көн сайын чыга. Әле мәсикедә чыга. Аннан соңга таба түшләре кыза, җомырка кызу була, теге җан иңгәч бибиләр. Аны ул вакытта бибиләр җанны булгачта кызу була. Алар түз алмыйлар, 2 тапкырда чыгалар. Әле хәзер җаңалар. Әле бибиләр аны нигенә күрнәгенә. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Менә астында җомыркалар. Менә җаңалар. Бик матур, менә. Яра. Рима апа, субханалла, бу иң усал кыз бит, әйме? Но сезгә тими. Но безне яратмады. Вала. Жат кешегә нәрсәләрсең инде, пример. Жат кешегә хайван, менә сыйыртырлыгы да нитми бит. Теге иләшмәгән була, курка да. Шунага куркып бул шылдыйлар инде сездән. Мишара түгел. Шул ничә яшькә хәтле асрыйлар ана кызларны? Ничек дип әйтим? Күкәй кашанга хәтле йомырка сала ул? Сала инде да. Артык картаймыйлар инде, картайтмыйбыз артык. Яшьләр чыгып тора, я причина чыга суярга. Теге бер нәрсә була, аяга утып китәме? Менә шулайрак булганда суйыра инде аннарысын. Рима апа, аннан соң бит инде менә хәзер кешеләр дә зарлана, ишеткәнем дә бар. Сатып алган казлар бик басмыйлар. Моның сезнең төре шушылай, теге сорты шушындый, әйме? Сорты безнең басмый торган каз түгел. Бөтенесе баса. Сатыныкы юк, сатыныкы юк. Булар сезнең карагына. Безнең карагына алаларда була, бир ала юк. Теге син дә улысыда шулай әвәси казлар алдыртты былтыр. Алга диде, сарыга сырый салават, сарыкта карый. Bütünüsü var. Malaylar bik əvəz işkə Allah'a şükür. Bir şuna köreyden bəxir. Evimden kaldı. Şu kuzu kurmayanda rasırağı bilindi. Şundan kaldık üskenim. Neşe salavat orada kubanım var. 6-7 onlar koyar. Ana ulandı ana. Bizimkiler ol. Bunda orada yok mu? Zutirede orada kasıravşı. Yaz günü ayrım rızık aşata başlısınız mı? Yok ayrım aşata. Bütünüsün bir yolu atası da anası da. Koyarız, ayır koyarız. No, tıgı berengiler pişirgeniydim, izgenler uzeklerlerge. Bunlar indi izgen taşamayı ona bozay, şiremge çıkıp giderler. Yeşilge çıkıp gider. Ana tıgılar yeşilde jüri, ona koyarız. Emine tağın 2 qazığız var bit. Onlar hazır koşan basacak iliyorlar basmıyor. Onlar el sala başladılar. Tıgı ona yanına barmıyım? Tağı getirmeyi. Tıgı o kuşlar şekilli demek korlaşır mı? Şulay getirmeyi. Subhanallah. Men aytam, aytabil usallık da adamda da köp, hayvanda da köp. Soğuşsalar, adam dayıram şunun hali soğuşsalarda. Mine en ağırı qaza sırağında nerse? Birinci ağırlığın men. Жылылык керегинде аларга. Менә сездән бу идә бит инде гел жылылык монда әймән. Аларны бит инде электә шулай идә асраганнар. Азбарда булмый асрап. Анда кристрей бер куркыта, шулай.
Әниме аңа теге кич белән салкын температурада ярамый бит инде, температура уйнарга тиеш түгелдер инде. Ясы бейік яқшы болса, түге де жата, түге артық жұмырқағына кейім, 9-ны да ола әйбәт еттіріп, саламығына, астығына яқшы болса, терең болса тұшта, орны болса. Асыраған кішіге бола, менің көп асырамаса, біздің көп асырамаса, ikini üçünü birine asırarsın. Birden de 7-8'er көзі көрмесіға бейін 7-8'er бейбей оларды тоғызар. Қына темей тиерге түгел. Ұлы қаз бұл, ұлы ешсе дейдім бетін. Мене ямат олым, ұлы ешке бұл, ямат олым. Темей. Biz инде devam etəbiz. Hazır biz tüp yurtqa kirdik, qozlar yanından kildik. Менә tüp yurtda yaşaучы kilenimiz Хәмисә ханым шушындый табыннар әзерләгән һәм qoz бәлешеп пешереп куйган. Машалла, түрдә менә Рим апабыз киреп утырды, онық салават. Авылның атаклы гармунчысы Васил абый бер генә бәйрәмдә оннан башка узмый. Менә без шушылай итеп бүген қонақ болып отырабыз. Allah'ın rahmeti çalsın canım. Etken sürügüzge. Zorlağanınızla sizni Allah zorlasın. Bana. Ey Rabbim, Hudayım zorla. İlahi bir Hudayım. Ya Rabbi. Ulugaygan günlerinizde, kuartlık günlerinizde barınızga da tileyim. Rahat turmuş. Men özüme Allah'a şükür şu kuartlığım var. Bik bəxtli boldum. Allah Teala bəxtli etdi özüm deyip ayta almayayım. İşlerge iş kişi deyipti. Turmuş ettik Allah'a şükür. Sizge de barınızga da şulay bolsun. Siz zorlağanın için Allah Teala sizi barınızda zorlasın. Men İrem alaylarga da Hamiserge de Fenurla bütün işlerge de şulay tilektirim. Ulugaygan günlerinde kerek rahat. Allah'a şükür. Bik rahatım zor. Allah'a şükür. Rahmet. Biz bugün yana sözler öğrendik. Atakas, anakas, balakas, mürge yani kazıyası.